Nasyama soman, pajupau sehita bani acara pamalasuhur bani channel YouTube YKB Bahasa Simalungun. Paima iboge hita hatani Tuhan, martonggo mahita, mangindo pambo bayone tondui na pasing. Martonggo mahita. Ham ale Tuhan, holong mudo naman ramot kon guluh nami, bani ganup ari. Halanyay, terima kasih mabamu. Tarobi hatamu na sihol jaloon nami. Inman na gabi gogoh ban nami. Gabi bohal ban nami Tuhan mendalani ari-ari ni guluh nami. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Bersama soman, renungan bata sadaron ibuat tumbani buku renungan wasiat kekal na marjudul Tondui na Pasing si Pangapoh. Maronjolan maay bani hatani Tuhan, natar surat bani Johannes bindu 10 onom, ayat 14 kubani 10 sada. Janah nats nagabi pusat permenungan ay mahumbani ayat 7b nama katahon ay ambit sing laho ahu sing anjero si pangapitiin banima tapi ang golaho ahu suruhon kudo iya banima. Hita ganupan na hinargan ni Tuhan ta ong gaduham mandopakon nalungun janah pusokan uhur. Ong gaduham mangahap kontar punjung, talup lang adong na perduli hubamu. Uhur lungun janah pusok, boy doay mambahen sa sahalak jondo ibagas parkuluhon ni. Tiki pernaik ni Tuhan Yesus sunaguriatas, langita dikon susian ni ay punjung. Ibere Yesus do pangapoh bani si dia. Tondui indo naman ramot kon si dia, tikilang beriap si dia pakon Jesus. Tondui pangapoh, ay do na boy mamban mubah dunia on humbani dosa. Hasitongan, apa paruhuman. Ibere Jesus do tondui na pasing. Ase bani pardalanan ni goluhta, agepe mandopak kon na borat. Maguan, marpusok ni uhur, janah punjung, totap dingat hita bani tondui in. Riap do iya pakon hita mandalani goluhta. Janalangan jay itadikon sahalak hita. Ongga doho pardetehon sada opung na do marumur 10 tahun. Janah tading sahalaksi. Buay jol mana manisay iya makatahon nini. Opung, masa sahalak ham tading. Tapi nini opung ay mamambalosi. Sedo sa halak aw, tapi rabdo aw pa kon Jesus. Tongon tani, lang ongga punjung anggo anak ni Tuhan in, halani ihasomani tondui indo hita. Si pangurupi do tondui in, ipargogohi do hita mambayan agi bani situasi na majangin pe, tetap do monang hita. Halani dong do Tuhan hasomanta. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan napatakaskon pasal holong muhuban nami. Asi ulang hanami Tuhan mabiar mandalani guluh nami. Halani ramotkon janay permudu-mudu hamdo hanami. Terima kasih mabamu Tuhan. Amin. Nasyama soman, sanay marenungan bata sedarion. Ulang lupa hita, like, subscribe, janah bagihon hita mahubani hasamanta. Emarhitin na sonay do madihut kita manukoli horja pakabaran Injil riapakon YKB. Tuhan ta Jesus Kristus ma na mamasuhita haganupan. Horas